wabonye kuganje unanye n'umubabaro uri Getsemani unanye n'umubabaro uri Getsemani wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanje zaragushe jaguye pe n'urubanza rwanje zaragushe jaguye pe n'urubanza rwanje sinibagirwa amakuba wabonye kuganje unamye n'umubabaro uri Getsemani unamye n'umubabaro uri Getsemani intumwa zagusizeyo zarakuzinukwa natwe ntabwo twashobora kubigereranya natwe ntabwo twashobora kubigereranya sinibagirwa amakuba wabonye kuganje unanye n'umubabaro uri Getsemani unanye n'umubabaro uri Getsemani nubona ko nzibagiwe Yesu zanyibutse zazuyaza we wabize kuganje zazuyaza we wabize kuganje sinibagirwa amakuba wabonye kuganje unamye n'umubabaro uri Getsemani unamye n'umubabaro uri Getsemani. Amen. 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 Twongereho nomero ya 4 mu Giswahili. Usiku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa ilikaribia. Kwa Roho aliona Getsemani, mateso yake na huzuni nyingi, zaidi alihofu saa ile atapoachwa hata naye Mungu alita
alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake, huku katika pendo lake kubwa sana aliyashinda majaribu yote, akautwaa mkate akamega, twaeni mule, huu ni mwili wangu, na akawapa wanafunzi wake. Kwaheri kila mtu aminiye. Baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyweni nyote, hiki ni damu yangu inayomwangika kwa ondoleo la makosa yote. Ni damu yangu inayomwangika kwa ondoleo la makosa yote. Baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyweni nyote, hiki ni damu yangu inayomwangika